أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد. قال خشك برا البراهيه في يامش خدي تعالى أوه رب العالمين مودي بابت موك السكارت ما وهركسك حق السرمها بيت أم دعا بو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة حسب بكين يا ربي دفيجياني داجيانك خوش وراحت وبختور برزق هميا بكين يا ربي نساخيا وبلا مصيبتها جدير بخي يا ربي رزق وان برفره بكين يا ربي تأمناهيه دا وجيانك خوش دا وبإيمان وبيرو باور وأهل قرآن هم ياسر في جيانه بريفب يا رب هر کسی که برف رحمت جیوهات برحمة خلق قلبك أهل بحشت حسب بك بشماني في دنيا نبيت يا رب تو عيال وذريتك ما بريوام دي إيمان ريكا بصلمانتيه ريكا قرآنش قلناه ومعصيته دير بيبن قال خشكو برا خيزان تشتكي قالكي جرنجه اندام هر ایکش ما اتناف خیزانه که دمازن بوی بوان خیزانه اف کومالگه ها چید بیتن اگر ما بوید کومالگه پاقج و بجیم بید توید ام خیزانه پاقج و بجیم بکی شبر هندی ارکی مهمیایه کو ام هر کسی که خیزان هبید آن وید خیزانه که چی کد توید بری همیا هزراخا بکد خیزان سر چه اساس را کدن چون او دی بیت اساسه کو بنمایک بو کومالگه بو مجتمعی دا مجتمعك آن یه باش آن دی خراب جی چه بیتن
جوجبر هندي همي تشت الزفري تفا بو إنساني بخو چكو أو خيزان خد تعالى وقت أولي آدم خلقيت كري حوا بوي خلقيت كري بونا خيزانك زاروك هبون و أو زاروك و ملگه جي چي بون ازو توجي أفروكا هري كشما ايكبتني بو جن إنا اوی بجنکا خواه عیال هبون اف عیاله مالا منو مالا تو مالا یدی اف کو ملگه و اف رونده جه چیل بیتین اگر وک خیزان سر بنمایه که راست و درست نراکین با خیزانا دیماهی که خارولاری وقتی که بیتم اگر و سبب سبب رئیسیش نیست اسباب گلک اسبابتین بس سبب رئیسی چکو یکمین جه بچیک و زاروک لی پروردد بیتن خیزانه جبر هندی گلکا گرینگه و جبر هندی جی قرآن گلک گرینگی پیدا و برمه دا هنده لو هرش رجا اولی خود تعالی وقت آدم خلقیت کری بوما بحث هندیت کد بجیت ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ايكش آيات خود تعالى سحي رب العالمين وقت بحث عرض عسمانات كد اف عسمانه و اف استراء في العسماني كا چندن خود تعالى وانخرك بآيات خود دانيتن اف تشتي السرية عردي اتناف دريا و بحرادا اتبني عردي دا اف تشتي خير خود تعالى كتا آيات و نشان سر عظمت و مزنات ياخوا اوه خيزاني جيد كتا آياتك السر هندي معنوه گلكا گرنگه اوه خیزان بچاوه که گرنگی امسح کینه اوه خیزان توید گلک چاوه خواب دینه چکو کومالگه هک ده سر اساس اوه خیزانه چه بیتن آن او کومالگه برف باشه بده چیت آن ده برف خاربینه و لاربینه و چیت لو خود تعالی که آیتکش آیتت خوب هر حوص رب العالمین او پیوندیات ما بین جن و مرادا هند بگرنگی دانا هند بگیرنگی دانه چکو او اساسی او دیوان بچیکا و وان زاروکا اتوی خیزانه دا پرورده کرد لو رب العالمین گوتی هن لباس لکم و انتم لباس لهن جلیک یعنی هین جلوبرگن بو خیزانت خواه و خیزان جی بوته جلوبرگه جلوبرگ چید که نزیکترین تش بوته جلوبرگی تیت من تب چرمی توه جناته جی بوته یا وصایه تو بجنکا خواهی وصایه اف جلکت ستارت کتن او جنک ستاره بوده تو ستاره بوی جنکی هین هر دو ستاره نه بوی خیزانه لو خود تعالی بوی وصف حوصا یه دقیق یه گلک نازک خود تعالی دتمه بجید هن لباس لکم و انتم لباس لهن هین جلو برگن بو اکودو یعنی هین اکودو ستارت کن هر حوصا جانیه که دت انسانی اف جلو برگه لو تو سحکی خیزان خملاندنه که جانیه که ادت کومالگه لو رب العالمین في وصفه صاجان و خوشکوک و اسلوبه که وصف و مطرح کتن و نزیکی مد کتن کو ام پیب حسین اف پیوندیت ما بین جن و میرادا چندا گرینگ خمه جیب خوین هر حوص رب العالمین کت جهندی کو انسان سکن و مرتاحی وخوشي وإمناهي تدهبيت لو رب العالمين جيتن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وده تعالى بيجيتن أو رب العالمين أوهين خلقيات كنش إيك نفسك وآدمه بشتين جيش آدمي حوا تشيكر بوچيه ليسكن إليها دو بيت جهندي إنسان سكن ومرتاحي وإمناهي أخوة الويري ببينيتين لو مصدرين جه خوشترين جه بو إنساني مالاوية اگر مالا مروفي إمناهي وخوشي وراحتي وتناهي تدايا بيتن دنيا خر دجي مروفي بيت مروفت خمينينه بس جت مالا مروفي دا نخوشي وطنقاوي وبو جه هندي كو إنسان برينه چي تمال خو آماده بكت وحاضر كت كا چه حرب و چه شر ديت مال دا چه بيتن وی گفت که دنیا خر یا خوش و مرتاح بیتن مالا مرویانا خوش بیتن چه خوشی توی جیانی دانینه لو رب العالمین او خیزان که جه سکنه او زاروک هر سحکه چند ابحاث سر او زاروک اوید خیزانه که ات ایکودود گهن نبیشم الا چوکو همی مال سر حجی کرنه نه آواک بس سر تیگهشتین انسان ایکودوب گی جنومیر هکت ایکودوب گهن و بزانن اساس خیزانه چیه وش برچه اف خیزانه تهت داناندن ات ایکو دوبگهن او زاروک
بید باشترن منفعت ترن باشتر جیان دیگه هن نزیکترن زانین معنا خیزان چیه او کسید ما بین دیبابا پیوندیه که خراب هبید آن باشت اکدو نگهن همی گاوا شر و نخوشی و سلبون و عجزبون و قربالغ تدا هبیدن او بچی که توی مال بترتر برف ریکت خار و لار وچن بترتر شولت خراب بتینه کرنه اگر چیه چکو خیزانه سکن تدان جه امناهیه نینه جه مرتاحیه نینه جه خوشیه نینه او خیزان لوا چی تجدر ولید گرهی تجدر وجه او شانسه خواه که توشی هندک مروفید باش بید آن هندکت خراب اغلب انسان توشی مروفید خرابت بلوا سحکی کمالگه برفکیری ویا چید افروکه اف واقعی ام تدا جین اف ولاطی ام تدا جین هر سحکی اغلبا دی سحکی احتمال الجل آن دیکا خبت نجید آن بابی خواه آن جی الجل دیکا خواه و زربابی خواه آن الجل بابی خواه و جنبابا خواه احتمال 3-4 بابک گهارته بن 3-4 دیکا گهارته بن دی سحکی تناسق و تناغم و پیگوژیان نینه لوا سحکی ده بیجی کاتوچکی نیاسیش بابی خواه زیادتر احتمال حتی بابی خواه ننیاسید هنده این بود بیجی از نوزار مذکره کمه آنها که بابی خواه جی بنیاسیش ویره زیادتر چی نزانید هر سحکی مثلا مازم بون هر چی پیوندید ما بین خواه خوشکو برایت خدانینه جیو بونا و خیزانه افرو که او نساخیت امد و کمالگه هداد بینین اگر اوه افرو که اف نساخیت چنه کمالگه هد مسلمان ولاتت مسلمان آجی بو چی؟ چکو خیزان و کیبری نما اساس داناندن خیزان کس نزانه هما اوه والله من حجبه کرد و عقل من جبری و من اینا اس نزانم بو چیه بس هما چکو خلقی و شکلی و آن والله سیما و شکلی وی ظلامی و سایه تازه و لاوه دیشیب ایکو دوکن پشتی اینگه خیزان بو چی دانا اگر چیه دی چه عائله جه چه بیتن او آخر تشت تفکیرت دیو بکت لوا اف ایشه یتکف نتنابه چکو استقرار و سکن و خوشی و امناهی و راحتی و تنهایت خیزانه دانه ما وقتی نمینیتن دی تو چی وام مشکلا بین اوید اف مجتمع و اف کمالگه ها توش بیتن لوا گلی خشکو برا گله یافره انسان دائما بزانید وقتی که چا مروی گهشت عمرکی کو عمرش یا کره مروی وقتی دیگه تا عمرکی کو جنه بینیتن انسان تیب گهینید خیزان چه معنایه وقتی شید کنان جنیت این سر چه اساسش بر چه اگر چه نه چه پیوستی هنه اوه همی مسئولیت ها دی بابا تویت عیال خافیل کن نه بس خارنه بده و خارنه بده والله سیده اواب سر من کرد تا چی کرد؟ تا بس خارن و خارن دایه تا پروژه که بره مزگفته تا درس که قرآن نشاده تا تشته که باش نشاده تا بره دف سیده که باش تا چه هول بودایه تا روژه که تلگل کره خاری نشتیه خاره تلگل که چه خاری نشتیه خاره تا گوتی وک خیزان صبحی اگر تو بی رئیس عائله که و تو جنه که بینی دی چی که چه خیزان خبره و بی تو روزه که رینش چه خاره دیک مثلا گل که چه خا که چامن اگر تو چویت مالک دا اصول جنکی تو چه بن مسئولیات تو چنه ارکی و چیه تو چه بکتن ما افتش تکرینه آن نه انسان وام بسیار آخر کاش خواب بکتن چون او نخوشیت افروکت کفند کمالگه دا سبب تقصیریا منو یاتیه از تو وقت دی باب ارکی خانه را بوینه لوا افروکه کمالگه ها دیگه تبیره وقتی از تو بدرستایی ارکی خاراد بین افتش تخردش نف مدارابن لوا گلکا مهمه انسان تخیزانه دا ریز گرتن و احترام الیکودو گرتن گلکا فرو گرنگه انسان وقتی جنو میرد گهنه ایک که سر اساس ریز گرتن نبیتن احترام یا ایکودو نگیرید مروف قدر و قیمت ندت ایکودو ويقف أو خيزان برف خرابون فتشت هكال دف من جنك بس تشتك بيد بخوشي ولذت وشويري و خدا مكت مال دا بيچاوي سحكمه دي كرميجي بيچاوي سحكته كچكه دي كچاميجي سحكته دزاني كو وكي خود وكي تشتكي متاعك ماتريالك تشتكي ناف ماله چاو تا امانت هن چاو تا نوینکت هن چاو تا تخت و قنپه هن او شنك جدي بيته و هر وكو تشتكي دیکور مال پی تمام کرد هکت اف قدر و اف قیمت داویجین که تشتروی طبعا نهول نادت خیزانی وکی تا چی کتن وی گفت یه دی وکی خواه چی کتن دی برف
ریکا که خار و لار و که ام افریقیت بینین چلیتیتن کومالیه سبب اوه چکو رز و حرمت مبو اکودونینه قدر و قیمت ام نادینه اکودو لو ایکشوان گلک یدفر کود خیزانه ده هبیت انسان رز و حرمت الاکودو بگریتن انسان فعلا بمحبت ورحم و دلوانیه تعامل الگل اکودو بکتن اتخیزانه ده اگر او نبیتن اف اساسا نبیتن بو خیزان برف خرابون و اتشیتن لو خدای تعالی حتی وقتی نخوشی چید بیتن ما بین جن و میرادا نتیجه هشتن هندک بابتا دا آمگه توی مرحله نخوشیت ما بین وان دا چه بید رب العالمين بيجيت وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خدي تعالى سورة النساء داد بيجيتن الجل جنكيت خوا بجيانك خوش والرئيس قرتن وحرمات نب قطان نب شر نب إهانة نب بقيمة كرين نب بيجيت وعاشروهن بالقدر والرئيس وحرمات جيانك يعني فعلا إنسان بهايك وقيمتك بدأت تشكو إنسان أوجي پارچکش اش آدمی پارچکش وی هکه تو که نیرومه شوی نیری یا چه آدمیش خود تعالیش آدمی یا چه پارچکش آدمی لو تفيت إنسان بمعروف وبقدر وقيمته بجد فإن كرهتموهن أجرك نخوشيت ما بين هوادا عجزيت ما بين هوادا نذيانت ما بين هوادا بو فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قالك جاره عندك تشتري حاجة بس خدي تعالى خيرك مظن كتتلا قدرك مظن أو خيزانش هندي مسطرة موقفك عن دو موقفا نخوشيك عن دو نخوشي أسوي خيزان خرك تقدم سر خاطرة دو سه موقفت نخوش تفيت أس خيزان بارزم وهول بدم وي خيزان راجرم لو ابن كثير وقت تيتا في آياتي بجد أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهية فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة يعني أو قرتنا هوا بوي خيزاني ورا قرتنا هوا الجل أو نخوشي أو نبيانات ما بين تو خيزانات شد بيتن بيجيتن جلك خير الدنيا وقيامات يتدا هاي جشبر هندي جلك خشبر إنسان جلك حريص بي واللي نهت كربو عناد إنسان خاص جنومير خيزان دا تعامل سر أساس كرب وعناد تأذكر أجده كمها تأذى مصرف كر أجده في مصرف كم تهو كرها أزد برانبري هو كمها قلبو عناد ورك دماهي كاوي إلا جيكي فابونه سان دائما تفيت بشوفي رحمة بشوفي محبتي بشوفي تيجي هشتيني سحكيمي بو چه في إنساني أف كرياره كر أريا خلد بو أنيا درس بو نب ميزان من ميزان شرعي ميزان خودي أو تشتي خودي تعالى قوتي أري خلد بو آن يدرس بو اگر ميزان خودي تعالى دا يدرس بيت من حق اعتراض نينه ويقف من حق اعتراضي هاي من حق هندي هاي أسخونا رازي كم اگر مخالفي أو تشتي خودي تعالى قوتي وبيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي اگر او نبيتن ناچه بيتن بجاش بر هندي سر أساسي مروف هندك أساسا وبنمايا بخابداني سروي أساسي نسر أساسي عناده وركبونه والله تهو كرها أجده كما ما دام تهو كرها أزدفي كم أساس ونينه أساس تا قرآنك هاي تا پیغمبرك هاي صلاة خود تعالى السربن اوي هندك تشتت نشامه داي او تشتت امد كين سحكين السروان بنمايا افتشت راسته آن خلته اگر خلت جيبيتن چاوه چاره سر كم بوي خلتي نبرك عناد ما دام تا او خلت اجبران بري وي خلتي دي خلت نو چاو از وی خلطی چاره سر کم اگر خلط بیت او فعل و افکریار او هاتی کرنه چکو گل انسانی رکو عناد گرد بلا او خلطی چند دا بچیک بید دبیت تشتکی مازن اگر هنده وی خیزانه تیک داد و او تشتی او خلطی ها گلک مازن جی هکه انسان بچاوه محبته و بچاوه اکو انسان اکودو بگیهیتن هول بده چاره سر کرد چند دامازن بیت او خلطی دی گلکا بچی بیت و بصاناهی بیتن چاره سر کرنه بس وکی مگوتی عناد نبیت رکبون نبیتن بلکو اساس تفاهم و تیگهشتنه و سحکت انسان چت مصلحتا خیزان دایه و بکتن لو گلکا مهمه گلی خشکو برا انسان اتوی چاویدا سحکته لو گلی خشکو برا خیزان ابو سلمان هندک
اساسی تین کو سروی اساسی رابط نامه یکا هی خدای تعالی لو او خیزان دانا اگر رب العالمین شیا وکی گلک مخلوقاتا مروف محتاج جنکی نبا هما تکاثر چی ببا و بشریت زیده ببو بس خدای تعالی افتشته چی که چکو نامه که تایبت یا هی کو انسان ابگیهند ایکشوان او تشتی خدای تعالی او برنامج خدای تعالی بو انسانیت فرقی کو قرآنه آخر کتاب بو بشریت هادی نظامک و سیستمک بوجیانه دا اف خیزانه وی نظامی وی سیستمی سرخو و کمالگه دا چون وکی ما گوتی کمالگه کیه اف خوی خیزانه نه اگر منو تت مالا خدا قرآن تطبیق خیر بو ریکا جیانامه عیال مت ویر دارابون یتی رابون یتی دی رابون او دی کمالگه ها باش بیت همی بس اگر ام سر اساس قرآن نرابوین سر اساس اسلام نرابوین سر سنت محمد صلی الله علیه و سلم نرابوین هر کش مب کیفها قانونک و نظامک و سیستمک بو خدانا افشلو بلد دیجی در کویتا و ابروک امتدا کره من صبحی بجید والله من وید خواب که من کش گلک عادی بید که من بجید والله از دخوا که من کر گلک عادی بید کر گل کری بچیتن گلک عادیه کش گل کچی بچیتن اف نخوشیت افریکت کمالگه دا چکو ام اسلام آخا میاش دست دای میا برزکری افریکا عیاله منو ته میکال کیریه هم هر یکیش مسح کتا خورا خود دوریت خواه بو چه عیاله ملگل من ناهی تمزگفته مع او تشتی من هی من نیش عیاله خواه ندای بدرستایی من نگان دیه حتی تو مناقشه خو نکی ولگل خواه نا آخوی و نسح که خواه تو نشی تشتی دیب گوری لو گل کافره انسان سحکت خو اری او قانون و نظام و خود تعالی بتفره کری ایکمین تشتی سر خود تطبیق کریه تت مال خود تطبیق کریه پاش کدید کمالگه هتا تطبیق کرن وقتی ام بیجین گلک جاره وقتی بحث اسلامت کیت اکثر تیتا بیرا مروفا دستت برن سرت برن اف حدود اوید خود تعالی رجمه کو اف حدودت اویدی بحث عدالت ناکت بحث مساومت یکسانی ناکتن بحث رحمه ناکتن افتشتید خودی تعالی نظام و سیستم بوجیان خرکی داناندی اوی خرکی دی دات لایکی دی پارچه که بچی کش اسلام بس دی بحثی ویکتن اسلام گلک عظیمه گلک مزنه سیستم که جیانیش بچی کاتی دست بید کت حتی مزناتی حتی پیراتی حتی مرنه و حتی پشتی مرنه اسلام همین نظام با میاداناندی با همین تشتا وقتی تو اولی راد بیش خو حتی تو نویوه کاده چکی و چنا کی پیغمبری یا نشامه دایی چی بکین اوه اسلام و ام بحث جید کین اف پاقجیه اف بجینیه اف راستیه اف امناهیه اوه اسلام وقتی او مجید بجین لو گل سروی اساسی تراکد دیا باشید بس هک سروی اساسی نبیتن انسان دی برزه بید لو گلک جارا خود تعالی اگر او خیزان سر اساس راضبون خود تعالی نبید و قلناه معصية خذ تعالى شو بيجي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني خذ تعالى چند هذا بحث طلاق جنكي حقي هيك وخوش ظلام خبدة بردان ايش كانجي فإن خافا ألا يقيم حدود الله أجر زاني اف بيوندية دبيت أجر هندي كو اف خيزانة دي تيكشيت ودبيت أجر هندي خيزانك دبيت وکی سرطانه کی اتوی کمالگه دا و بیت جهنده کوی کمالگه تیک داتن نه جیگ وبن باشتره بگاف که اگر دید احتمال مستر او دبن اگر هنده کمالگه تیک دن نه اما سرا والله اما بریشش هی و عقل من جید بری والله نیکه عقل من یدی جنا بریتن بوچ عقلت جنا بریتن والله همه حصا سبب نینه بری هنگی لاو بونی که پیش چاوت من لاو نینه من هزر که یه باشه نی که یه باش نینه خو نه تشته که دی خوی دی ها جلکه که دی که برخوا دی ها بجی خیزانه توی دانی عائله که يعني اكو بنمايه كبو كومالجيه ومجتمعي لو تفيد قالك انسان افدي هر هوصا بوشكرنا بو امته محمدي افريكا برخدي قوة الدنيا افريكا هر دولتك تو بحثي وقت تو بحثي مصدر قوة الدنيا دا كينا امريكا صين روسيا ويننا افنا قوة الدنيا افد ام بحثي وقت بحثي وان كاين كنت قوة ايك ايش اجرت قوة وان شيه ایکیش اگرت قوت آسینه چیه؟ من او مروف گلگت هی ملیاره کو تشتکن
مثلا امریکا نزدیکی 400 میلیونه، روسی که چند میلیونن، هندی نزدیکی بیلیونه که ده، هند دیگه ده بیلیونه که وقتی قوتك بشری هبی تو شیگلک تشتابی کی لوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیزان اساسه که بو مجتمع بترتل لبهت مصدر لبهت قوتك وهيزك ابدتته لو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشيت النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصيتي كتكو إنسان أمتي زيده بكتن وخيزان أساس بو هندك إنسان أمته بسلمانة سروي أساسي راكتن ما جالك أركيت هين وخيزان ادویکو مالگه هیدا بس دا ام بشین بکین وکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بجدين همي شفانن وهين بربرسن اش وي كسي او هين شفانتي ليتين الامام راع وهو مسؤول عن رعيته امام مصنع قوميه مثلا هكا رئيس دولته بيت هكا مصنع عشيرتك بيت محافظه باجيرك كاكيه او جهه دسهلات هاي او مسؤوله وروجا قيامت دي بسيار جهينه كرني كاچي كر بو خلقي خو مثلا امل فيري مزنت ما امامت من او ما بريفات بان چت بجنه ما ام گهدار يواني بجنه دي الله ام دي ويكن دو مزگفت دي الله دي مزگف دو فلان تشتي بيكن دي الله ام همي داري كار او اما او ريفا بريت من ومسؤول وام جيت مسؤولين كا اتينان بيشتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام چت بجيت والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعي هري كشمة اتمالا خدا شفانة وبربرسة شوي خيزانة شتيت وهر جنكك جي پیغمبر عصب والمرأة راعية في بيت زوجها أو جنك جيت مالا خيزانة خدا توي خيزانة دا يا شفانة ويا بربرسة كاتشكر لو جلك آفره وي خيزانة سر أساسه كي درس راكين دابشين وي خيزانة راكين تايبت أفرودا سوشيال ميديا عام وسوشيال ميديا أفريكا وإنترنت أفتشت دركتين خير همي برف هندي فينا كو خزانة برف خرابتر وبا أغلب نبجين إلا همي بس أغلب آوان برف هندي وچن كو خزانة تيك بدن وخزانة نهيله ومجتمعك حاشا مالا خودتا مجتمعك حيواني جي چه بيتن همانير ومير الكيري بالإيكودو سيار بن عائلة هابتان نبي ديباب هابنان نبن برهمي هندي أميد بينين هرا سحكة أوروبا سحكة أمريكا سحكة فان دولتا چل خيزانه هاتي وسحكي معاناة ونخوشي اويت او دستت خدات بينن اجبر هنده چكو خيزان جيگي وبو وچد قوت وچد دست حالات وي خيزانه دانما امريكا كمالگهت مسلمان آجيه ولت هن چكو بواسطة ميديا و سوشيال ميديا تأثير عليته دهگي نوجه برفنده وچن اره علاج ما چيه؟ ام چه خود چين خود پارزين تويت هر يكت مالا خدا هشیاری و میدیای بیت و تیتت مالاوی دا و توید مالا خاجی تبگی هینیتن تعلیم و ایژوکیشن و افتشته هبید اگر تنبید مزگف لو دوری مزگف تگله که مازنه هر شروجا اولی پیغمبری علیه الصلاة والسلام هات مدینه یکمین تشت مزگف دانا هشتانه هات القبا یکمین مزگفت الویره دا حفتی یکی مال ویره پشتینگی هات مدینه مزگفت الویره جدانا مزگفت اساس جیانا کومالگه هی اساس هندی تو کومالگه خابین یویره خیزانت خابین یویره الویره تعلیم و تثقیف و ایژوکیشن و تیگهاندن و زانین بلاوه بکی و فیل بکی دابشی کومالگه خواب پارزی اگر ما ویت پیوندیت مل گل مزگفتا گلک بقوت بنه پهیز بن دوید عیال خو زاروکیت خو ام برف مزگفته و بینویر مزم ببن دابزانن حلال چیه و حرام چیه خیر چیه و گناه چیه باشی چیه و خرابی چیه اگر اوجه نبیتن دلکیره اگر تا وقت دیباب مجال نبید دیباب هر دوی چنشولی آمنا بالله مصرف گلکه و توید هر دو شول بکن دوی خیزان باشه اوی عیالی کی دید تشتکی نشادت دهیلی المال بر سوشال میدیا آن تویت جهه که بید تو بین یویری هنده که دیجی هاری کاریاته بکن ده او بچیک او زاروک سر بنمایه که درست و باش را ببیتن
جبر هندي قالي خشكلو تايبت ولاتك وكي افرودا اف ولاتي امتدا جين ولاتك غريب دينك ديتر بيرو باورك ديتر دا تبشي واخزانا وازارو كبارزي تفسر اساسك تبجيه تفت تجاك بتبجينيه اگر شوي جهي تدير كبي دي برزبي لو پیغمبر عليه الصلاة والسلام يتبجيت إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية قرق وقتت هيت خلوان بازادت أفر رخو دورة أولي خلكوما بازينادت دي خلوان عادت أفر رخو دورة وجا توجه تفتيه هشيار ببزاني سرچه أساس بكي سحكي يكمين مجتمع پیغمبري عليه الصلاة والسلام دانا وهر مجتمعي كي ديف دهاتي بمزگفتا ودگري دايبون إنسان التقوى جي دركتن إنسان عالم جي دركتن إنسان مجاهد جي دركتن فتوحات جهاندنا شرق وغرب إسلام جهاندنا شرق وغرب الدنيا ده شو كل مزجفت رابون بإيمان رابون بتقوى رابون أو روجا مزجفت جيانا ما دركتي حتى نيكا كبيجا من بطولات بسلمانا شوفون إيش استرانا ورقصة ووان تشتازيتر چه ديان فيل بوينه چه اخلاق و چه روش چه عرض ما فتح كديه ولاتت ما جهمي الحمد لله شكرا ما خدي تعالى بندستن ها دست ميل هنداف سري ما كاس چه زلها المنادتن چكو مدين هيلا چكو ما مزگفت هيلا لو قالي خشكو برا مزگفت جهكي جلكي جهكي ما فيت انسان بتقوى انسان باش انسان صالح انسان جهاتي انسان ليدر بدر كيفن تبيت مزجفتي ده تبيت مزجفتي ساخ بكين تبيت مزجف بارچك بيت جيانا ما ومالت ما وقيزانت ما اگر وصانه بيت دهب خدي سرفي اوف دستي هدي زاروك وعيالت خوك ومالغا خاش دستي حتى امجي وكي امريكا واوروبيا ليتين بجا كيچا ملگلكي بهتت مال و كوري ملگلكي بدر كيفيتن والمهيتن امجي وكي وان هربو مخم نبيتن اگر بو مخم بيت تبيت افرو سرشول بكينجي لو اشكرا ما خدي تعالى هند بينن يعني مزگفت سر هندی شول کت کو فعلا جهه کی بو خو و بو مال و عیال و زارو کت خو پیدا بکن کو بشین لی برابین اخلاقك و پروردك ام نشا بدن لو قالي خشك برا وصيتا من المنبري وبشتين قال هوا ام همي بزغري نبوي قرآن بزغري نبوي پیغمبري صلاة خدا تعالى سربين او جيانا او بي رابوين و بي عزيز بوين اجو توج دي بي عزيز بين اگر ام سروي دستو داني رابين قل ما خواجه دا باش ام همي دي خسارت بين و دي پشمان بين و رجا قيامتي وكي حديثة پیغمبري عليه الصلاة والسلام امت مسؤولين خدا تعالى دي بصياراش مكتيفي ومدت ما اون خدا تعالى بري مبدأ باشي قنجية مشغولنه معصية دير بيخيتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد قال لي خشكو برابري خطبة خبدي ما هيك بنم إن شاء الله إك شنبه ساعة 5 نيف الصلاح الدين سنتر إن شاء الله الفيري أو پروژه اوه مهی انشالله دی پیشکش کن بو هوا انشالله ام حس کن آماده ببینن او تشتی اوان خوشکو برا خودی تعالی خیروان بنویسید آماده کری و حاضر کری بو هوا ببینن و بجدار بن تیدا. Inshallah, this Sunday at 5:30 p.m. Salahuddin has a project proposal for the masjid. We would like to show the concept plan to community. Please make effort to attend. أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps صفت خراسك الرحمة الودي بوتو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال لك شكرا إن شاء الله رب العالمين طاعة وعبادة همية قبيل بكتن وكما قلت إن شاء الله اكشنبه ساعة بين جنيف المزقفتة دي أو بروجي مزقفتة حاضر كده إن شاء الله دي پیش کش کن حسین بهن حاضر ببینن ان شاء الله. هر هو صاف شوه پیش نویجه عایشه ساعت 7 حتی 11 برنامج که بو جهلا یهی او کسی حزبی کد بید. Tonight after Isha prayer at 7 p.m. until 11 p.m. we will have a program for youth open for all. Inshallah on Sunday at 5:30 p.m. Salahuddin has a project proposal for masjid. We would like to show the concept plan to community. Please make effort to attend. مزقفته خوش بين نكن رب العالمين بركته بإختت مال وعيالة ودا. Do not forget your masjid. May Allah bless you and your family. Be generous and donate generously for the masjid. روسا نسخ ميتين دخاز الدعاء يتكين إن شاء الله هر نسخة كل هزرات بتتوبين ياسي دعاء بوهمياب كخدي تعالى شفاء وسلامتي بوهمياب فريكت يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.